Minista wa barabara Meru David Bario ugite mubango jwa MYS jukagirithia yuthi baingi ndene Meru. Akiaria Bario ugite kwina mitaratara iria MYS bari nayo kenda mwana ujo agiana umenyo ntere mwanya na muthia bagatonya chukurune chotea na ubundi kuthomera course mwanya. Edwin Gatobu ni agutariria. Akiaria gitara kuthojo therbrabo gwitithwo na mbere ni gikundi kia youth ba Meru Youth Service niyo MYS thokone ntobetwe kiongo gishiko kia Gembe North. David Bario nora ni waziri wa ugeni na barabara na ngurukia gwathirite Kanyaka County Secretary County ya Meru ariuga mubango jojo MYS uganitwe juri chunche bithatu. Besi ya mbere ni paramilitary training. Paramilitary training they are an equivalent of NYS international ya national government. Arana beto beta ko train manto ya community service na manto maingi kutheria thoko cietu kutheria mabarabara yetu kuritaruko na karabatine na ara kuinganite kire drainage na ibo kuona nto beto ngwira twarita gicunje kia bithatu na kire bengi bate gukiariria kana gukimenya muno ni gia kujukia nthuki mbithe bana kubekia kire skuru cia bundi notea na kubabanga bwagora bakamberia manto ja kibiashara kenda bona nto akurire amekene uyawe ya nyumene mwanoro wakure MYS na kwewa mana tano wontuko na ke mana tano yau kwe kantu kai katengeri muchiari nwe wontuko kenda nwe twekinya mwisho muchiari nwane kero gantu mwana ayuke gantu kawe alafu thirikari yetu nio ichoke mwana kintu kira kitwa startup kit ni kuonania yonto mwana ora for example ora tare ko either welding au roe machine cia welding ora mwire kuthithia kintu ya hair dressing then intobia we bira itakwambiria byongwe ni mubango jure na jukwanjire mwa kana ingi juonekete kwa mukirwa na njire mwanya ni akari ntere iji chia ntubeto ekiongo litauni etheri pio itokuona inya kioro kieto bura kiari pathetic at then lakini nao kioro kigwetwa ntuko cionthe antu ibao kiwirerwa ikioro kiari innovatorwe na hakika hata sisi tukiwa huku sokoni tunafurahia kazi ya mtuma twethingia mandire kwa chama ni otaunie mtoe ya kuona ringi maendeleo ya mbonete rindi no ntoni gweti kenge kuruitoria na cio sokoni ya ila ari ya tukire mako ite uneita asikorare akile ntupio lakini thai twena ndebendi na ngabana wetu twethinge na nkonjo maore MCA wetu ngoni kubweta luya ntobetu twethingia Isaac miaka 10 na ngapi 12 buni bwa ntobetu bakuwa Antuna Ntocheweru TV kuma ntobetu ekiongo Gembe North ni Edwin Gatobu.